Trubor nakaslem jong udongsan hima. Menteri Ketenat Ri Dok Khau ba EL Hek uloong ba kasyong aginong rap ban pen kiyo ga jing pen mi dok ha lada kishim shisha ya ka kam Ri Dok ha kum ka kam ban pen yem bat ai kamai. Pi kini ga syong haki farmers jongi tapo ka state Meghalaya. Idon ke potential ngidon, ke scheme ngidon. Tila da upai ba ushim yang kadi kum ke livelihood. The buting nginong ifikan suan ke por ba at least kumantang have to depend adu 90% 20% have to depend by naki dokha gwan wana sabag rijungi tilada ngiru ikwa ban ailat gi brio jungi ki farmers jungi ngi sedang no la jong kam li dokha ri gi jingri gi sniang ri gi siar ni katai bungin long self sufficient ni state jungi ali sebala wan yang la gi jungi kijap Kamegalia kam patla satya ban pen mi dok ha wat hadian bala penteri kam ya ke scheme state aquaculture mission nadu usnam arjar khat ar ha ka bala ai scheme ru iginong rap ban ti pung ban ri dok ha ka leng ga jela handai gini ki pung kim shim lala ban pen mi dok ha bha kom bala khmi lenti handai la sakhi bakila kala long pen ban ki jaka khalai ban ya ko khwai dok ha long ba khwai dok ha khalai te nga nom ne de di khalai da dong nu khalai te tu enga ki le football ki ai da gilak pinong khalai le football benda wi le kai gerombor ru ya thong pinong khalai benda pinong wi le kai cricket ru ya thong pinong khalai nga tengah met de ta the tang inang ai men sim na encourage na kapor sa kapor gidang mi bun la bandon kum kita ki ba mo pi ki ba ai ben pelong competition no don kapor sa gi we pude ki ba bende ki le ban permi dan benda ban yo man ai kam ai jam ladi ngang encouragement man ki brio ki bro deka samtam sa po nonggodong sedang no yang ni kam ni ko we na ki jing ai employment create employment ya ki brio ki jongi po rural area siapa ki jaka syong jaka sa jongi nonggodong pagila ban im jakpo daga ni kam permi do kha thong tu kita nutrition te kum nuru ngila ban ong ba nur ban ong ban la lut ber khoi te kum nuru lai 4% ngen persen man increase apo ka dengan tetap te kum makalong komentar kan nong ni permi do kha na ha tai na permi kan no non palat ka lai 4% depend your 4% na siapa. Nadang ila tang 50% lu is a great achievement. 10% ila banyo na asam lu. Tingdon kam syo menwa sido siya. Mo sa andra.